Syakem arngot kinong India, bapendrung tu ia kinong Bangladesh sapok kari India. Kajing jajung kajing yaki samla pule hapok kari Bangladesh hakini kisi. Kala penong yaki babon kinong India, batrai bapule hakati kari, bakin hapan wan payeng syas sipor, banlat nakano kano kajing ma kajing im jogi. Hause kati kajing yaki donru kibala sim kabu penban, banyo ban kwan mentoy simet. Tang ban biang yalade dakabay harapan peruntu yaki beriu kibadai napok kari Bangladesh syakari India dang menin kasi thoding layo jiktep balayo ban patno yaki arngot kinong India kibadai napok kacela Tripura kibalai rap kumno ban peruntu yaki nong Bangladesh sapok kari India dakaba peruntu lengbaki kapur kacela Tripura kita kibala syakem no haki pulit jongka Railway Protection Police hakicingnya trelang bat kisipai PSF latip kerjang kum ubiplap Malakar ubadai nas sidhai West Tripura kadba ubishal data udai basa hatakar jala kabaha papoka district sepahi jala ia kita berarngut lapanha pagi kendon jungka Indian Penal Code nangta ka Foreigners Act kumjuru haka International Act Passport before ia kita berarngut layo banbat naki benda juga agar telah railway station baru menta la setra shipor yaki banyo bantian besar halor kadai kam cuki layatu utapas das ubadai officer jungka GRP kecela Tripura kadai kawai naki celah hapo kari India kabahapan ya sam yau put usam hapedeng kari Bangladesh bat India kumba kaspa san pondriu kilometer IE.